أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد الفاصل ثم الواو إن شاء الله. القواعد قاعدة له. المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. مجاز مرسل كلمات بالكلمة ki işletilmiş kelime özünün asli ma'nisidan boshqa narsa ishlatildi. Bir aloqani ajratadi. Ammo bir shart u aloqa mushobaha bo'lmasa kerak. O'xshash degan narsa bo'lmasa kerak. O'xshab qolsa ang farqli termish shu. Majoz mursallam istari har ishkis majozning bir shaxi. Istar majoz masalan u bir daraxt bo'lsa ikki shoxlar bir daraxt bo'lsa bir daraxtning ikki shoxi bo'lsa bir shoxi istara yana bir shoxi majoz bo'lsa mana shu har ikkisi majozdan bir turi. Ammo bu majoz mursaldagi aloqa o'xshamas kerak. Agar o'xshab qolsa istara bo'lib ketadi degandek. Yana onun sharti istar bu mushobaha bo'lmas kerak deganning sirtida asli o'zining haqiqiy ma'nosini iroda qilishuncha to'sib turuvchi bir qarina bo'lsa o'zining asli ma'nosini itib turadigan to'sib turadigan onu maqsad qilishdan to'sib turgan shu bir qarinaning bo'lishi bilan aloqa mushobaha bo'lmasi kerak. Mush holda bir kelimani o'z ma'nosining g'ayrida o'zining asli ma'nosi emas oriziy bir ma'noda işletilgen bo'lsa uni o'zi majoz mursal deyiladi deydi. Nima baynon boshqa min aloqatil anim bo'lsak masalan al mursal yana mutlaq deydi. Mutlaq uni qayddan xoli. Al mursal al mutlaq. Nemidan mursal nemidan mutlaq o'xshishdi mutlaq. İstarda fakat o'xshishga bog'lagan unda aloqa mushobaha o'sibdi. Manuvchi o'xshish degan gapdan mutlaq, bundan mursal, uni quyitilgan. U faqat o'xshishga bog'lagan emas. Qandaqki hol istiorada bo'lgandek, undaq emas ma'noda deydi. O'xshishdan quyitildi. O'xshishdan gap yo'q. والمرسل المطلق وإنما سمي هذا المجاز مرسلا لأنه أطلق فلم يقيد بعلاقة خاصة. Çünkü bunun bu majaz mursal da batar. Ne için yani onun çünkü mursal yani al mutlak yani manda değil. Çünkü o işletildi ona mutlak koyuldu ona. Ona çok has bir alakalar çok bağlanmadı ona. O'xshish mushobaha degan bo'lish istarda xos aloqaki u mushobaha mushobaha bas u aloqa bilan bog'lanib o'xshish buncha bog'lanmadi. Majoz mursal ومن المجاز المرسل نوع يقال له المجاز المرسل المركب وهو كل تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة وذلك كالجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء للتحسر وإظهار الحزن كما في قول ابن الرومي. Buna bak çıkmak ketmeyle mayalda. Maksat gap mayalda bu gap çıktak kıldı tüymeydik. Şerilerge bak avaşırlık çıkmak ketmeyle. Yani aşk yaptığınız şu mesela. Min alak mecaz mursal. Mecaz mursalın alakası kays neme alakalı var? Yani sebebiyet olur. Musebbebiyet olur. Mesela sebebiyet yelek beyt şu. فايسبيد متنبين له عياد علي سابقة أعد منها ولا أعددها لك سبب يولدك مسببية وقيس ديجندا إلك نيمشو قيس بلوندا أسمان يمغرن شردوك لما وننزل لك من السماء رزقا. خطأ قدوم استغفر الله.
Onun üzerine musabbabiyya o. Rızk degani nima musabbab? Bu su sebep. Musabbab zikr qilindi. Rizqani bu yerda sabab irod qilindi. Suv, yani matar irod o'xshash juz'iyyaroq, kulliyyaroq. مثلا كلما جعلوا أصابعهم لما جعلوا أصابعهم في آذانهم السواقي حضروا استغشوا ثيابهم وأثروا واستكبروا استكبارا لهم وعلاقة جزئي كلي وغضب اعتبار ما كان وآتوا اليتامى أموالهم اعتبار ما كانوا اعتبار ما يكون مثلا إني مثلا أراني أعصر خمرا ديجندك ياكي باشقا اعتبار ما يكون مثال باقنتيا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يليدوا إلا فاجرا كفارا يعتبرون بولد اعتبار ما يكون بولد إني عاران يعصر خمرا هم يعتبار ما يكون مش المحلية مثلا فليدعونا لحسن الزبانية المحلية والضالية إن الأبرار لفي نعم دي مش فمس مجاز مرسل أقدر قطار دندي أما ستار كسك ستار فقط علاقة مشابهة برلا بس ما نجو علاقة مطلقة مرسل نودا بنتجه علاقة البا مش بعض العلماء قد تزكي ما برودي كان أن آخره ما هو مجاز مرسل علاقة سليم أما مشهورات مش خوش نموذج بنادم بردش نموذج نتو قتيلة شربت ماء النيل النموذج بر örnek şeribtu ma'an dedi. İçtim ben Nil'nin suyunu dedi. O Nil'nin suyunu hemen içip olamaydı da. Azgına bir miktar, bir ölçüm, bir nime stakan. Buladı su. İçtim ben Nil'nin suyunu içtim dedi. Bu yerde çoğu kul zikir kılındı da. Bunun cüz iradı kılındı. Alak nime, alak kulliye. Alaka, alak kulliye. ألقى الخطيب كلمة كان لها كبير الأثر taşıdığı hatva minberni tutturup bir kelimeni ki o kelime için çok ma tesir oldu. Şundak tesircallık bir hukuk de mehçi de. O kan hatva bir kelime diyen bir kelime var. Kelime diyen nima o neydi? Bir lafzı. Onun üzerine bulmaydı. Hukuk bulmaydı. Onun kelimene iradı zikir kıldı. Kalan yani bunun hukukun maksat kıldı. Cüz zikir kılındı demek. Kul irade kılındı. Alaka nime, alaka cüz'iye. ألقى الخطيب كلمة كان لها كبير الأثر كيف منطق مجاز مرسل علاقة جزئية جزء ذكر قلندي bunun كل إرادة قلندي كلمة يعني ما كلمة يعني مثلا كلامنا لفظ مفيد كلامنا لفظ مفيد مستقيم كلامنا لفظ مفيد كاستقم وصف وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أنا كلمنا كلمات كلمة يا اسم يا فعل يا حرف شنو برسه مجموعة سبقات كلمة بمقصد شنو برس olsa bir narsa kelimat mergi ta tay vahdetin tasiri birlikni qurgan qandaq narsa olsa şunu birsine birli olsa kelimat olmaz o hatvaqni birga to'xtab qolamdi yo'q soatlab balki 2 soat bir yarim soat birasi so'zlab qilish mumkin bunun kelimat deb juz zikr qilindi buning uchun butun hubbini ko'nimini kulni irod qildi قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والإيرة التي فيها يجنك آية سورة يوسف آية ده سورة بقين ده بو نما İslam'ın akıllarından birisi Bunyamin'in yoqtib qo'yib Yusuf alayhizda Misr xalqi bug'doy ekilmizda berib u yerda Yusuf alayhissalomniki dana tadbir bilan Alloh subhanahu taoloning ilhom qilishi va qilishi bilan ona xalqi suv ichadigan oltin kasini uniki bug'doyni ichiga biroqla qolamaydi-da meni Bunyaminni o'zini bir tuqqan ana bir qarindoshi Yusuf alayhissalomning
en küçük inisi, Yakup Aleyhisselam en küçük balısı. Onu epkaliş için kandak kandı geri. Şu yada o altın kasne, altın suyu, stakanne. Bunyaminninki, buğdayninki şey tıkpıydı. O vakitte Yusuf Aleyhisselam'ın planıyla buluyordu. O Karaoğlan, o bula kendini tepişlep, onu aktırıp, başta başkalarınkini aktırıp gelip, çedip kalmışsındır. En ahir gene Bunyamin'inkini aktırıp kalmış oldu. Karpak çıkıp kaldı. Sonra kelde bir kıllar, hep kaldı. Yusuf Aleyhisselam, hep kılıçlı, kanunu bitti. Aslında kanaatlengen oldu. Şunla o Yusuf Aleyhisselam'la 30 yıl burada yo'q bo'lgan bo'lsa, bu yerdan kelib bu inisi Bunyamindan yo'q qoladi. Shunga ular borgan bo'ladi-da. Barib bu Yaqub Aleyhisselam ular ishonmagandek qilib, sizlar mana birning pirog'ini totib qolmasa, bu yeni biriga dadib sudat qo'shdinglar. Ben bunu Allah'a karşı doğmuş kişi ona degende sen bizge ishonmasang, biz bilan birga bo'lgan shu nimadan başka karvalardan sorap bakkan. Vas alil qarat sorap bakkan atımız Yakup Aleyhisselam demek bu. Siz muhatap dışarı Yakup Aleyhisselam. Sorap bakkan atımız bir qariyedin ki boğan biz aş qariyada boğan yani biz billa boğan yolculardan aş billa bağallardan başka emralardan sorap bakkan. O demek bu soraş qariydi mi maydı? Kan ehlidim bulur da bu. Qariyinin ehlidim bulur. Bu yerda nem zikr qilindi, mahal zikr qilindi. Qariya degan mahal. Ammo bu yerda hol, bosh qariyaga tushuvchi hol iroda. Xo'sh, bu majaz mursal mushtaq bo'ladi. Yalbasul misriyuna al-qutna allazi tuntijuhu biladu. Keydu Mısırlıklar bir paxtını ki bizim devleti işlep çıkardıgan paxtını giyip deydi. O bir paxtını giyem zaman ya paxtını giymeydi. Aslı o paxtıydı demek işte. Aslı paxtı topulgan. Etibarı makana burun kendimse bu paxtı boğulan itibarla. Ondan burun paxtıydı. Kim bunu tokumsuz paprikaları tokup işlep çıkarıp bunda ya işten ya köynek cinsinden da kıldı. Paxtı kim giydi demek işte deydi. Bundan burun bir etibarı makanla e'tibar makan itibar paxta deyapti. Hozir u paxta emas u. Keyin u misrliklar paxtaniki ishlab chiqib u paxtani ularniki davlat ishlab chiqqan paxtani deydi. Paxta emas bu. Paxta kiyimni demoqchi. يلبسون المصريون الملابس من القطن باعتبار ما كان demek. والأعوجية ملء الطرق خلفهم والمشربية ملء اليوم فوقهم. A'vaciye degan bir xil ot ularninki oqisida yo'l to'shqichalay. Val mashrabiyat va qilish ularning ustida kun bo'yi. Vah vah. Meyada mil'at turuq deb buningcha mahal zikr qilindi. Yo'l to'shqicha. Buningdan yo'l to'shmaydi. O nima ularning orqasida yo'l to'shqichi otlar. Avice, avaciye bu otning bir turi bir xili. Olaydı ağmak at degandek masalan arablarga qarshi eng mashhur otlar ekanda otning bir turi avaciye. Otlar ularning orqasida yo'l to'shqichi. Bundan mahal zikr qilindi. Ama bununki hal ki şu yolgu düşürülen yolda mağdan at zikr kılındı. Buna da mahal zikr kılınıp hal irade kılındı. Vel meşrebiyetu mil'el yevmi fevkahum yani şu mahal zikr kılındı. Mil'el yevm mahal ki zamanın üzzerf zaman bolsumu şunda kızarıp makan bolsumu şunda ne buladı o bu ne buladı makan boğan buladı o deydi. Mahal buladı. Mahal bol. Meli o zarf zaman bolsun, meli zarf makan bolsun, mahal diş buludu. Mede mil el yevmde mahal zikr kılındı. Ondan meşrebiye olan al irade kılındı. Hoş.
ما يعني دم دوقندق المجاز ما يراد بالمجاز نوع المجاز العلاقة ما هو النيل كده ونو لنا سوينين كي باز نراد ما هو النيل سمينا وسوين اشتم قال لك شربت مع النيل كان برنس ده اشتم لنا سويني قال لك مزن لنا سوي يراد بعض ماء ونلنا سوين باز نراد مجاز بيادة مجاز ترنيمة مجاز مرسل علاقة علاقة كلية كل ذكر قلنده هذا المحصر هذا اسمه جزء كشنا بالسوعة بالسوعة بس الكلمة يراد بها كلام هذا قرض ألقى الخطيب كلمة كان لها كبير الأثر اللي كان مقصد بنوضين كلام مقصد كارش كلمة جواب اسمه وما جاز مرسل على جزئية جزء ذكر قلنده كل إرادة شو القرية يراد بها أهوى واسأل القرية التي كنا فيها لغدا مقصد ما مجاز بهذا قرية إرادة كنت قرينا أهل إرادة ومجاز مرسل كعلاقة محلية قال مثل المصريون القطن الذي تنتجه بلادهم قطن مجاز قطن ده قطن بهذا مجاز فخنزين تيغلو مايلا كيميا كيغلو ده فختدن يصلغن كيميا مجاز ما قطن ونلن مقصود يراد به نسيج كان قطنا ونلن بر توقشني مقصود توقلغان كيمني منسوج يراد به نسيج مش بقول ومفعول من دیگه منسوج من مقصد منو bu قطنلن بر توقلغان ناس كان قطنا منو برun paktite ama hazır kim gaylande bu بهذا اعتبار ما كان مجاز مرسل على اعتبار ما كان ماء اليوم İrak'ın olan çoğu ay boş toşkça su demekçi. والأعوجية من الطرق خلفهم والمشربية من اليوم فوقهم yani o yüzden ondan alakalı boşluk toşkan kadar su maksat kılındı değil. Mecaz mursal alaka haliye. Hoş. Ayın bir sıkıntı sauqidu nara. Altıncı kapakta sauqidu nara diye ben otni yakın ben dedi. O otni yakılmaydı. Ot zaten emniyette biz yakıklık bir neyse. Sauqidu nara diye. Bu e, nima deganda bundan bir o'tin maqsad qildi. Yuradu bi hatab yaulu ila nar. O ot nima bo'lmoqchi? O bundan keyin o'tinmoqchi. Ben o'tni yaqinman emas. O'tinni yaqinmanki, o'tin yaqinda o't bo'ladi. Buni e'tiborma sayaku. Bunda oldu dedi. Mecaz bunda mecaz. Bursa alaqsi e'tiborma yakun dedi. Bundan keyin o't bo'ladi. O'tin yaqinman ki, o'tin yaqinda o't bo'ladi demakchi deymiz. Xo'sh. Endi temrin. Temrin deyiladi, temrinu.